glefa, well, in paper have roin and nach, she paper was a inch nach a down, agus, hang Anna, hook in paper shaw and einico, oedd, haid, I was a inch nach, is Caramach cuspid a hashin, ervi a jespid, ounce a club shaw, ounce and davli anna miedik, agus, she a case, Kimmer and Nishin, and in Fulham to Vein Gallic, a Iris and B, Kimmer and Nishin Corum at her cuspid agus cànan, agus she jespid aha, duller Hanan Jirich. Aan een alaba, ach, maar hishin fikken doing. She just fik na krenje. Agus gusamrich aan in America, tua aan in Canada. You had like slew more show, reistra humor, ik in some giddy unicolor agel de jesped. Ach, and also, I guess a quiet as the is cúideach le a could focus mar a hísin seo príomh focus na hóbrachachcha a bhí a coit full bógaidh agus cimean níú cormacha get the cuspid agus cànan out in full bógaidh. In dàrna live ha Lorraine Cammarata agin agus ha essen a gubid out in Canada agus Hishif Gavel a Tedick and J. Lloyd a could include teacher development for immersion and content-based instruction. I guess and in life illa ounce the station ha and tall of Diane Tedick. I guess Isha and J. Lloyd a chudamach Collery Roy Lister scaffolding language development in immersion and dual language classrooms. I guess Bishiv Yolach, Kujak if ek na Cunnivan shop, Bishiv Yolach Lister Reinshin, Hashin more in Yenu at around so Gekitsin, Akits Essen at East, Gumor and Sas out and round so Hugman Kurst at a Keist, Kimidavishin a lesser hug, the skill in canon, ek scholarin, Atsa Hashin a gobid ev Kuspid. So Shinda Uted in Aking, I guess. Had the Tashachug lay Shorsha Gerkuntis as Fadavelshi nouns and Jespid shock is Shamara Hine a Tukshin the triplage, Jirich Gulua. Had the graph far too often, immersion programs are presented as a 2-for-1 approach. That is the assumption that when language is used as the vehicle to teach content, children learn the content and they acquire language without a particular focus on the language itself. This is not the case. Second languages are not learned by osmosis, as decades of research in one-way immersion contexts have consistently shown. I guess in J. Faravelna 3 Dottiken Ekenjerik, ha listefata ach je Immersion tusen, round gevis, China Vishina Ula Guma, Jolach a Schalting is na tribliginly Unsachud canning and Luib full and Boki agus Martian at Erd. So Shin Faravilli de Tashachug. I guess inertion Shamara had the Minichug and Roundsachiachka. Research on immersion teaching has consistently shown that immersion teachers tend to focus on subject matter content at the expense of language teaching. The response to that has been to that research has often entailed suggestions for teachers on how to better integrate language and content into their instruction. However, missing from the discussion are rich descriptions of the actual experience that immersion teachers have as they attempt to balance language and content in their teaching. I guess Hashinia erbulik maguja erahia dafink ounce na clubbe kanaking. So hier dolmach a coit maraha cuspid a fijn prievachus aan een volle boki. I guess hashin kujach coit kujan a paper and a coit jiffer roinlich and jiffer goin Czechisch of your fiacre can in a horse to check. A kaidsen a kra hakish dilla aun. Okay, hashin ula kirsch galore of your mollig shot the heachin and ach kimera hai deridu a gobud. A vele a gobud ounce class. J
Jane Fisachug ake the teaching in hain a ha fiach and rishaw yenu. Shin tamis rounds kiachka. I guess you rounds a hook stage agallamhan lay teaching. She buoyan reason to bake of achka. Akasha kumin till a rounds a hook agallamhan. How you find a new of us to data on a rounds a hook agallamhan. Fusely jida begging to gunya. I guess I caught ancient of the dunya a hergiad. Shaw teacher in Sahia Dolomach, teacher in Gumama Yalach Czechish, ha either coig is Fikabliana de Yalasach Czechish. So veterans Marachanic too. I guess Kujach teacher in a Rang Bliana out in Cursa Lesaki professionta, out in Folan Bogi, a Macher a Case Shaw. For in the Rainiad program Lesaki professionta, I guess it's in a Fia Henry. Jiffer inlachen jún sa chug via gobair cànan atsafai de gobair cuspid. Agus hurgiad trúd, clechishin AB is C, leis trúr sha hiad fernoche, she kujikin va Czechish ik in a bunskolig, and in Folan bogi Spanish, I mean gaurish ounce stachin. Agus Immersion kujikin illa, va gobair tra ounce in art school. Out in Folan bogi Frankish, Stalker out in Canada. Agus Immersion fernoche miedig, kujikin va Czechish cuspid, ik ied in the sarja out in art school, cuspid in social studies, marachana shin out station. Agus Shaw out in Folan bogi dachlia, Sean she rita ha shiras nas kumintown station, fadavel clownichian kuchle Bureau estate, agus Kujilla Spanish estate, agus beat the Gunsach Trevain Bureau in dàrna law, agus Trevain Spanish in law illa. So she Folan bogi dachlia, two-way immersion. So she teaching in Guma Inchinach, agus Rita ha Inchinach Gusamarcha, Gevelid Edivia at a program shah, ha uiach ounce of Hesha, ha de Giri Yunsachig, Kimmer and Eid shah, Kimmer Vesia de Kodamachig. Czechish cànan agus Czechish cuspid ounce de classic and achka. But I heard me she Folan akaliv avauno roundsach calical qualitative research. So can I roundsach adavalahana roundsach calical. Ach rupig va clays rupig at the galaga achka ha inchinach. Martasha tashahi Yiri der na teaching shusha de adish a horshaket skilach. Suyachug chorigin faran roy de fiach Henry Kodamachug yenu, ether cànan agus cuspid ounce and t-seòmar-chlas agus a brian nadulicadis in the vachka. Nurshin chlekiad klekna roundsichian, chlekiad na skilachin shin mar vunsje yan da akaliv a rainiad leish na teaching in jailai. So she Hanoi bullock kinchach karsana hergiad and doi roundsach he shah hid to this a chinimi shah ach hi was a kinchinach mar doi roundsach is. I mean kinchach in the hokiad and do us data ounce and chug shaw. I guess niche h-agallamhan is kujin a chamanin a hanakin art von roundsach shaw. H-agallamhan at a hula chama ach I mean, sminich give me your trino keher a hug, if I'm sminich give a cuideim ancient a chain. I guess a hied chama of acha can run the aklikin a brian ed, shursha to crew achar a hug, out in fhèin a va a ye, nu the harsh hied of the fiachin, we cànan a hekish retuv cuspid. At the core of the immersion teachers' experience of balancing content and language and instruction lies the need for them to revisit and reshape their teaching identity. That is, envisioning themselves not only as content teachers, but as language teachers as well. I guess being ancient a cloinn for the dunya ounce an eisteach and Jew a vel shiva gainich shaw. I guess coitichin a rupik of arak fiana shahaka out in jig. I chin a hiad point givel Irise tasha chin at ash fhèin. I guess bishin triche brian fhèin ounce the club backing. Immersion
and dàrna chéime a lot of giad gan run a teacher in a grach and roid a cut irie imig dúlin for húfa mui. Nuair a bhaid de fiach an rí seo dhéanú. Agus raimí list de cúidin a ritain, cúidú a bhís gomá ha mi cínteach cólach rí ritain a bhís sifúla an bí sin úla geálach. A lack of both planning and instructional time, sin Czechish, a lack of resources, agus magúja songricha benting rishna rishan chorsha Czechish shaw. Shaw Inchnach is Hikshin Adashka Shaw district expectations for content coverage, agus unrutilaha Inchnach, and a lack of accountability for language acquisition. Agus coiti shin an in barrachd an dafink shin an in jig. Ach a coid in dashach a hiedrut a huv unya agus karin du ek na dunya ha goberekira program ed javis na skolin ek unsachug shaw a chian von dunya no von che of a gobed Czechish kusped ek ida na art schola. USSD content is so demanding and so full of expectations that I felt a lot of pressure to not take off my content hat long enough to pay any attention to language in a meaningful way, that I was always kind of out of breath, just trying to keep up with the content expectations. Agus ha mi cínseach gavel seo cúteach fiad an an alapa nidaha curriculum whole lawn. Okay, gleva via grach and fame sin barach opa the yenu ed cànan ach kimadaviv shina a lodagunia a via fisa genushin. Shaw an urshan amach ed a think gavach a huv accountability agus Jeshersha uye hek dunia ira program out in Czechish canning. So another external challenge relates to lack of attention given to immersion language development at the program and district level. In contrast to teacher and student accountability when it comes to content achievement, immersion teachers and students are seldom held accountable for the acquisition of the immersion language. Akasadi Maguja Shaw Arashian think Maha and focus holajit at cànan at cuspid have nilfuse cànan at an radar ek nadunya ekira program. That I had to mark district in Shaw and Sestach and get them sminich Irdan and a corla mara shemplet. Nachel really ada at cànan hadunya jidika gal rish could be Niscoladin a toggle nagalic through osmosis at each. Shaw teacher B is Sean teacher of gobere blianakin tra out in art school agus marava enu a fedican manafeint. I wonder if it's due to the fact that I do not really have to be accountable to anyone in terms of the immersion language acquisition of my students, that I don't push myself as hard as I did when I first started teaching. Immersion and Chema Miyedig a lot of the Hamigiri Tashbenig a Jew, she Gunroid Galotic was a deriv immersion oberhugamach J Kujirich a Bechorgaiv Genu. I guess Hasha Inshanach or Shadunya she veteran teachers of Anta. I guess Kujak Dunya a Kosk Bliana, Kuja Parshtunya, Kosk Moranunya, Aunim program Lessiki professionta. Hirstidis Kolach, there was a difficulty of identifying what language to focus on, figuring out how and when to integrate that language into the content of into the context of content instruction, and deciding how to follow up on the language in their assessment strategies. So Shin na Chamanin a lodagia, dak is fa molian ek na uter in Kujak, as hamigiri tria hashpenegen draste. A hied molig, I guess shamolig kar gumama farsing, beguja eternashenta na de hege gufolam boki. First, a change in belief systems related to immersion is needed.
Adherence to the 2-for-1 proposition is one reason why language instruction is often considered an extra in immersion classrooms. Language is typically seen as an optional instructional component because of the belief that it will surface naturally as an outcome of content instruction. So Siocad, Siorsa de Gadam hamis Munich Gauns and Arsenach, can fame Acharach Gaunin Ounce and Tuksha Agin, Guetan Ashenta, Gukinchach, Ed Jeha Folenboki a Kielachud. I guess Hamigiri Chinarashim think Shaw Leish Nication a Kinjere Gach, Shinihiad Molagachka. In dàrna Molagachka had the premium can fame Acharach Tuksha Aviek Ira look rianach ounce of program. Ik can eat a corla, no ik eat and realtish, gevel feumar acharach gaan in tuksha in shin, kujoch. So program administrators need to be aware of how language instruction must be integrated functionally and meaningfully with content instruction and should support teachers in developing language-specific objectives for their daily classroom practice. Teacher evaluation should also embed this as an expectation. I guess Königshin Shin ounce and data a hashpeniad. I guess Mierig, I guess Shaw Maguja a gamma sarash aginya, a kintol Maguja, Ersai Gavelshin and Seisean and foghlaim Hicherin. Finally, and most importantly, the findings of this study point to the need to revisit teacher preparation and professional development opportunities for immersion teachers. Teacher education programs in the US reinforce immersion teachers' view of themselves as content teachers alone, leading them to question their identity as teachers when they are encouraged to focus on language in the context of their content instruction. So these adasham think mean fhèin and shen. I guess Hamikiri Chundik and Nish, I guess Ruth Oscalig gu jespit eterain, ake Vamitira Giri da geestiger suis, I guess Haligimich less quite an occasion shaw, a shawn occasion of vagamsa, net of amialeg shaw, I guess me smunich and dàrna chuj mar kujan Czechish Gaelic, a kujoch le at mar immerstiche autumn. I guess me smunich, okay. Maha and tachrachuk shaw a ye kimera gu practica chanishin chen. So dachish leaving me in dachish dagmanashach. So maha feimakine acharachuk bunasaks and doi a hage folen bogi a chukshin an an alaba, le teaching, I guess le uterus and inadol. Kimera vered and tachrachuk shaw gabu. Should he a case, I guess an urshan kingle cherishin. Maha structure, curriculum, training, stew in Czechish, I guess Maguja as kutamika kujach, Taragijin Yunsaki Cananoch Uda a ye, Koyam Bachoravi and Kaun Immersion Shaw, I guess Gako Ordenachuk. I guess Hanel Deridu, Hanel Fregishanakam, Yanakation Shen, I began Shanach Cloinn Vursha, I guess Gwen and Tashi Sheen Nakation and Jespit. Fiction ma. Jera. Misschien kunnen we om daar geestjes vrienden zo van heetje vrienden daar geestjes. Voor een tanktem. Voor eentje of zo. We niet zo'n route slaan. Leef ik me heen en is schrijven ga. Ik maar me hier en opperlaaien la ik hem heen en geschonen is. Anna is Roddy. Gehad is mogelijk me gerig was een miljoen fijn Anja is co-sheen. Let's like it. I guess if we cruichen, I guess in je immerstiche hack it heen. Well, yeah, I guess just because my bioic college in the rest Maracris. I've been heen a coitorum heen like da atorum. Givel me nam Czechish, I guess round here, I guess go back to college. I guess blue feature Rishanen I can mar immerstiche. I guess Haninko really scatigi and da root, I guess had more than rounds of hiakin in ish kujoker folen boki, I guess maraha more than look Czechish coitor a heen ounce noon doi mar look Czechish getting dàrna live parshanena and you can makutamakacha achmar immerstichen canon in live villa.
Ach ha mi swinnig yn rwyta ha un sianach mewn feber sio sonach agus mae'n gyda gyfel sio ffyr an yn alba ffeim sif si un siach olsa ach ha mi gainig cwyw yn bech sio a hawdol tro golem teachad aan sa stagen gan big bech gagid gan ro eike van school no eike art school agus a Czechish cúspid sin an obair agid sin in ein agid how Czechish cúspid agus an in full an bogi sean skilach well how Czechish cúspid ach hai hacker gevele trevein na Spanish no trevein na Frankish no trevein na Sheenish no trevein na Gaelic no na Cumrish ach in isha sin it took sin Chanil sin bullach a gobed, hai kutamach gan gaf sin mi fein ein cúideach mar look Czechish cànan. Agus ha sin Czechish cànan guma edrych ialig for Czechish, for vi Czechish cúspin an illa gusarja an an suyachug bogi. Agus kimen an ishin sin agus ha mi hina ferichin nid if mi unin in a brian we look Czechish illa aunin ha gobed aunin fallen bogi. Begin to the rug nachel had ha Gaelic ag maar chanil hané net Czechish Gaelic a hanam hané ha mi Czechish cúspin in seo ha mi goberliche cloinn a chané net Czechish Gaelic a hanam agus am gúte gevel begin te egel cúch a vi smuinige got a heen mar look Czechish cànan ag stati mi hin stati mi hin ha go eentje wel pink no Christian had deze weer zo'n hoekal of ik me hier so Leslie yeah wat mijn hier gesnag raak rom hoe tolletje Viking geweld in Roundsake show in a jaar nu or ha sien je knok na kriege a farking gere shit en dooie share zo'n galike hoekal agus ha sien wie smenig maar sinners en je woord agus ha finish aking Jirach a bhí a goperlis a cloinn sa chlas nach chéile a goper jirach a bhí a Czechas agus in dúg an bit a tócail a chànan or chatócite go ma go láidir féimi dú plánig ar a hán agus gianú Czechas cànan agus a bhí a goper ar lá is féimi go bhí plána agat ar son sin féimi dú a bhí a réitron scáil tro a thula chlas agus mar de progression agus sin an ruta hacking agus ha sin a Viking go bhfuil a goper so ha mi goed tolletje go bhfuil Roundsake a chaun a jeirfach sin or ha is hacking hín gere shit a shit a ha a dhí ar tóir ina den far nach lít a cur cuideim agus mes iad a chànan ha vi het hoefilente sa haun doel agus fi mi kan bí fialsen noch haun ik kan skol agus ha sin derf urenin ma haun in het Gaelic or gutrik ha nar ha brin mun curriculum féimi sin well féimi sin cuideim a chuir ar a chànan so habi úne aking ar son cuidte ruútan a dhéanú, féimi can be tóir ruútan tro bhí a Gaelic gona bhí gan tóirsteach ar son ruútan fó bhí a bhearla ar exemplar. So féimi can bí an fialsanach cearste an scáil agus hanéil si an cónaí fuiste. Stocha a so Go eentje agus bring me ruúta na heachcha mi join. Ha mi tíine So hachar meiste rís na scalaran ag Leslie nar a bha mi hias an an donation agus féimira gro a Gaelic achcha choma agus bhóich mi cúteach Leslie groat a clachgeich gríomharin neoríalteach chanéidíadach bha mi a dal bha mi a gianna bheith rútan mar sin sé rain mi chunna mi seo agus chenne éitir go bhfuil mér san dímas a dhéanamh ar na scáiltin éile mar ha díadach a cumóris a stúrig a ha ann na drásta ach bha scangar ó Gaelic ag cúid gan na scáilerin obviously ha daflí anna go má dúlaich ar a bhí ann
a grúd a bhóich meisiil leis na scolaran bhó chroch na cricke sé gro a galachge gomal láchar agus chané a bhain sin ach groad a clachgeig galig nuair a bhd córaigh le chéile. Fiús iad a tréin i ddás gachi sé a galig a bheith éitere fat na húne. Sinne. Tablet. Mór Untitled, is sin chós nó go bhí chuintin dúneach mar a lihit agus fianis beá go bhfuil seo a gúpair agus chosarfachil sa ha an opair san immersteach tí leislí a bhí dul. Mór Untitled is gom leis gal as a chuteach seo chané teacher chané duine honum le jólas dáin sa bí an a fölum. Ach a hiad chéiste chu timmer a scrínin hitte. Ma hasin go bhí a fiachan rí suochug aharachug DHíáin. Agus mar Leslie hu me sé tlach go feiking go bhfuil chuú cuideige na cuatis rúspara seo. Or am smaincha gur na ruta na Hí sé go bhfuil na hardú urslin mar agus teann lesachan na galig. Go bhí Johnach Guadris, go bhfuil laction an sa model, go bhfuil lesacha dhí ar a model a seo. Agus am smaincha san fata go leor Halleisgur a bhíorn kisnachug sa bíhe dhéana a bhar film trefí na galig or chanil plan bí agin. Agus ha mis sin chunna seo fá trefile mar a hwyd mewn y post-jalan gytym agus chanil sem de galig empirical. Ha mis sin chunna seo fá fi nam hwye uadnan bial of bwy'n chlonio fiachan di sesian sport yn y lifr gaif lasach change yn y sychylio. Agus ticketu coachge a gyfel gaelig as yn tai, agus coachge a gyfel gaelig van y sgol. Mar ys tríce. Agus anichydw gyfel loction cànan ag môr an achge. Agus hanye care yn does y bilwg tsegish gysydd care system. So yn hyfagam sy am so gyfel feim sy'n barrachd gyrus yn ochr stiach an y sgolchen son. Corman cànan a hord ganach lawn. Gus obair lwg tsegish gyanaf na sasach a figiat yn y tsegisk cwsbert na gybiti figawn agus cwdja ganela cymal taich y hef cainj agus cànan. So ha mitology gyfel y cheist gahogol gyfel yn jesbyd y lentyn agus maswyd yn gynnu taich ychydig mae gadiraf. Daniel, tap lachte. Cóile haar son gudische seo. A mis son céiste chud amach sin. Agus ha céil si se hula call bh ús gra. Ha íon siúit a mis déanna fata cus brincaú. Siúit. Sy'n gyma'n chloinn hanist. Ylwg i ddim lost y brin, is it? Mae farach, wna, beth yw'n i brin, hyn's na olti iel y brin, ac mae gwyd gyro rwyd gynnag at rei ra. A dyn am rwyd gynnag am sydd i ra. A da gahar i hwma. No, mi si. No, mae diolch dal yr a, is agad chafod na chael drich blion an, fo lig mi si i'n magriach. Ach, dwrys mae erig, fo mi stau gan at rydwrsyn as Seisean, lwg tsegish gyr fforlwg mahar os leid. Agus, fo mi brin ri mi taramet, fo mi gwybod colorish. Agus, fo sy'n brin mi un gyro sy'n effarach yn gyro gaelig na clonig y ti'n ystag yn artsgol i'r gol ar as. Agus mi yw'n gyro mi eisiau gaich gyn na behelier eich yn gyro mi nach rhaid mi iawn fat y diwl fa mi ti'n ystag gaich gyn. Ha mi gyda chael mar a har hana mar a har a tsegas sa fwnsgol ach mar a ha na horsti yn at y fein fo gaharst as na dau yn obrach ach ger aharog. A mis nyr fa mis ys ysgol fa anos ach tiawn agos charamor yn Seisean. Agos chai anwl go mar gybi chwn y nymol eile. Agos na chael structor sa bihan chafor. Agos a mis gahari an far se dàrna cànan achge a hawn agos se dàrna cànan hawn gan y vorchut yn y chloinia sa fwnsgol. Gyfilad feumach na ha lesle fi giano
agus thosaigh mé hín dàrna sin a dhéanamh as an artscoil, agus bheadcáiste grua, chun roithrích categóri ar a cusaí an categóri ar a ruim a súring a ifhcaiseach. Agus ó fiime tú próiseacht a dhéanamh, ó fiime tú rangsacha go dhéanamh, agus chaneal na godas an éideneach go mar go big ar san sin gáil as live ag an ús a sin. So sin a hiadrút go láchas gan nach dàrna rút sé an curriculum héin agus thug Tim taring idir sin san áiriteice go an ún curriculum ag muint an na péirlas muint an na Gaelic agus chanáil an sin ar an sin strí as an scoiltean Gaelic mé hín dahar duine héile sin ach go bíag scoiltean a bheith ar írig Gaelach ann agus haism go le duileh go háirí an an únatan ha go chéalte í scoil agus an san artscoil go háirí bheit mis sé tchecas echtarí dàrna tchecas cruinneolalas fa sin na tchecas groin na láin dú na nuageolalas fachtal nach aithnichte agus fa sin elentin an nún curriculum rí muint an na péirla ar hingachig agus mis mun gil sin féimech ar curriculum gan hí agus na big seo na sarsinne húf gur in na cóirlan an nalapa go mí osnach na ma bheachsa a ha a rial na scoiltean a mis smúne an a dúi go bicré alapa go chod an na scoiltean ar a rial go náisianta han na díochanin náisianta ha luch scrútaí náisianta etc. Na colstin fólam a chrain an nólam as na halain gopar is té náisianta a mis muthe go bachar mar go big system péirla system Gaelic a bhí an náisianta ach sin ma bheachsa. Okay. Mór an taingi ein. Ha éime a láh suas láh chu suas agus bheit puin gacum sa míún curriculum cuiite sin an puin bheit me golinana ní mí hastééis stocha a clíine sin bhuiit an dras éime. So vacation running cation as an urgent na pringin sin torcase illegal but whoa so han round like fashker Jake bliana van a vai to China Max so stocha unje na dadje bliana run a yenne an actual round so if I mention gavel that nas ura a ha torst round nas ura a ha torst na Jeffershire Seisean a ha sin an stocha in nish. He's mentioned me and Gaelic obviously I have some run around me and shin. So he's mentioned mar as an class comes in dras on a bin skull. Hanya Gaelic and dàrna cànan, ik a word Christian clown tressive cànan or son doing it. So I shin a torsha pingin cànanella, you know. So so the word Christian clown Gaelic and dàrna cànan. Acher son cannings well, an bliana seo clown na barrachd na bhacams bliana sa chai. Ha féimachams mention me yain Gaelic mar intressive cànan. So have we at a clack a cànan I can tell the mums na dad cànan like beerla sa round clay sa nu a had to dàrna agus díreach Gaelics in skull. So the ransacha vil yolach a ransacha ha tukul sinistach. Stocha gvil shin pring stocha Gama central belt particular and drast, you know. Yeah. So that means shin. I cús céisian acham so I'm dul. Oh, sin scary lema. I guess mis mini gabel like a ma michi in pinch in a hokal or hat for the valusa she skull gamamud I guess lach bas. Smersin stoch a gade ju viachgehain Tim ha mi kait arse son piece ramsig u de stegiger gaan jij u naga ach die gaan. Yeah, as Keenshach can be rooted in a machin shin, I guess how cares dem a hand round so good show root big shin, how round so good glue so good salute and all rohen a high big shin, I guess hi the genuine new of us at a whisper shani she couldn't more a hound out in round so good as full on bulky I guess a marshin Keenshach can be I guess forget each noch
chuig unicorn murro kuchikin out in Canada Irise roundschug as a lichid de huig ooit ha in sin bedunia a Sheena as na inschikin agus immigacha chin go Canada is dolstrech go full trevein na Frankish. So famous gavel roundschug as a lichid de root down Mimi scrúdig men course fiach wel te kanaal. a-mhàin, Anna. Mòr an taing gwen, agus mòr an taing gwtyn tim chorsin dym gymor var le feumar fi geisio grwt. Fa mi didwch dolar a am smindio gyda pein fiad fa sy'n y hogu mae un rans bycyn flian eich yn awn yn eist fa chai yn rans sio ianw agus ha fi sacyn fo rans gyda'n maddi amdra y fan sas an y nôlhwyg gwneud sy'n dydwch bycyn flian eich yn yr asyn y dafil ys o hoch diog gyfel sio na hyn torri yn y fig Cammarata ag Tedick sio gyda yn y sior syfiach ag teacherin an y ffilm trwy yn y gaelig as y fwnsgol ys at y gra gyda fa isach gyda chocwtrmach se va Galix yn driach gachgas gyda'i teacher yn cànan i fwnta ach gyda dyrif gaif ffys fiachga cymr chwrwgat cwtam i'r cànan galig at sefygat chicas cwsbyr. As ham yswengyn gyda sy'n yn dŵlan smwa haag yn y sio gyda ha isacyn gyfeim sy'n cànan galig na cloinn lisachag ach siawn nad fysyn y chicas science, nad fysyn y chicas slant y sŵnd cymr y chwydys sy'n cwtam i'r na jiffer fierst yn cànan agus ha colch van an ansige richte gebeel doliert is en ik teacher in is voedsel skol ku sin sam dol gemoorlich na va dol de grama jen stuhen gerissen chikask gebeel genjat de stuhen aha kutam na fiersten kanen of nog getriek na piesen had doelen nog don cloinn as a school. Gaan je stuhen aking de goede sin je klechke getrieke ha kutam in soort kanen had doelen nog ik gaan de cloinn agus kujoch hafisaking gewild jumsig professionte go kutermach gil nach gil teacher yn feumach taich son coeders na jifferrwyach gan gyd sat fi clechgych ach ham swynch gyda jo feing ha sy'n y hwgw ma. Hamas a gantach le sé gomód va feumar an scolaking ha sin coforsten nach skás go bhfuil an ceanar a chur teig gomór géin agus toirstúne géin son lesaí an cànan a dhéanú agus hanneal siad fíor ag a thula scáil, stocha a ha le tíín an scáil an clas an go seach stocha a bhí duine san bíle san scáilgeolach iad na féimealach aking an gael agus ha fatan is dúliche. So an dói ha mé dul leis an biach go na biar an rá seirse de curriculum gaelig aking far an bhéal cuideim a bharach a chuid iad lesan an cànan or sin an ruta ha sinne génú a haid hair a chlarama agus ha sin ga dhéanú a thula seachcan agus so a clúig géimechen is scut mi tor bhúricha ag an talmhór. Díreach practice ar a cànan agus muraró tiicse stócha ag ceannas na scola far a bhílú gin féimú úine a chur isteachar san sin stócha gan nach burin go a dhéanú ar scás go bhfuil an dúil gan díanaach dú tóirú níla sa curriculum so ha sé thucúteach.
O, Siona. Hai dolle hoise chu. No ha mi guntrillechte hule kelle se gra agus wa gointneach na wa o hene gra en Leslie mu as ek het mu wie 'n planig ha mis min huke wil sin ek 4 waun 'n route a cha derif de goedste teacher in sinnne janu gun teich agus gun sturig agus ha fisak en gedanig teacher in gegalig an de doien geturitorialetje no go checkes an de galig an de doien geturitorialetje kutju hoe het boeken se gaan in het heen no had gemafiland is gaan no ha alles achter grammar fioinille hat er chinesteach gecheckes trovi in de galig gen Chor me viachke a vi an natchuch an de galig agus an de grammar na galig agus le sin na goel an mo gema moor gaif het fiachen wie kan na gomal wie se chloinn agus cànan erstach mar go begus a glaskuch agus am mé wil plannen ik 4 get roet gema bunneach sin agus mollig moor a ver sinnne janu agus sinnne chuisteach ganne mar be ganne lesen en seachcinneach mar go bege haik na scolarin agus am is min hu gewille ha wiet nach gewil sin je fechgin is ek het gewil Amazon music agus bullen sed we hi a huv a gaan en het chinesteachchen opperachke a waargurtjige wie en saas aan de project met de versgrano aan de jachtri no keppje en kusper ha achke gewil het de tokal at ze had de gusige gusper gewil het de koper na pringen cànan a canoe naam agus am is min gewil sin lent in steach an artskol som mi feking gewil delina nicht wahan color in noch ha chick science is an artskol agus ha chick hanili gierige chick science met alle volk delina show ha iste chick galig weken de naam agus Immersion van mi koper delina fat bliendigen agus she ha lent in steach an artskol sak het han a teacher an artskol gaan femi san clown na jeesige schon gal steach go diachen han sak het ha dunje baie loeren in de huv na ha achke te gaan en ganil maar wat me gra as een taspenu ganil kuchum gemoorde de gaan en gevat sa has je tikje had de gra sak het wil sin tolle gan cuideim bo wie a koper de gaan en oké hat tik in na hat de gra en sin kerskloor han kusper na skutmiche agus haisum gewil delina roeper weerwillig janulische chloinn glas aan de wie torst orde wie een saas aan de galig agus wie mogel is na skillen cànan nach ke nu naam en lies mijn big delina jo nach Cammarata agus ach sé 4 goelen ha aan agus ik kan hoes na hartskolleg kutje teach na riers het gra ha mi dulig ha mi checkes kan de galig ach sak het femi mis een kusper zo horschrijf agus a riers doelen ha sin geisen hat a seviine ha sin parent en keach nach de gennekulare huwe gusper agus hat an suige gema kukelach en kuch ach am smigere sak het planig garrison far fech sin cànan na chinesteach an a route cànan chinesteike go farmal gan a route kuch gewil sin ha sin alle wie nach goedje gan na teacheren a waar ook keer na scolarin maar de small jolas ek na teacheren san de sasse ha gaifsen as ek het cànan na scolarin na horstje der sam feken de lina sin de lina rutekin ra ha mat beken de lina Hi, ha mi gyntach a leif en moor mar ha fysiek anna ha mi verder diolch chuir Sreath agus nar bha mi dénnig an léb agus frascha mar a blin chun meiste bhe in dhénig hannig mé hén tarsinnéir in Ráscha go seo agus nach chuteach mhór idach a bhí léve gorá de slie soch í an go luchttekisk is go boeringe is a wie dhénig. Wel me hien kollig me toch nach skele hebben me voorstel gal wie ach gar get er ein me Alex spol gaan jel me kus uitige firm uit jenig het heeft cànan
agus bhaach ma bhí líomh bras chu am ceit mar neachtra sin bí háisníir son go bí in opair hasní gentíte fistrachig is go bí fisacin go bhfuil na hurpan a cin go bhí garíús ar a bachal gan na scolar an hir fialú. Agus mi farachting is as we me leven we fechten gerooi hier gebieden kuch kanan dat in jaar en boeding goose we kan barrachd kuch me gereed na wa mi toch geronnesche zo agus we genur te meer wie fiaching te kan in is agus ha art is a jean agus hiu week gefas na scholar an clachtrish is agus hat fas clachtrish ag an a-mhàin so get meer dhéanamh meer fiarstfanna dhéan loh an grondachtain scoopsna bríiste juice that is ach géis that is a dhéanamh wat the texture to the dhéanamh so ar hanna hasin na fach is ha goleor uitschat am die dhéanamh haast gesoortje mar bheis vi gra ha mi hén haast mar gur female fin hef cànan gus an bínse cho keintach go ceart akamse agus in ocean go bit farkin go is fór orsin is go chatte is chamór orm in he mise ik í star tí is gimi kamalarm lei. Inch Lewis how vi gema nach sin leit live sues tafel at Delina ha cho inch nach vi clean na hart. Wel, gaan jullie aankom wil guddes en oude draaste aha karan a dullegig leis na merach gen aha cloinn na giannig. Dat kan wil ekker zich en oun maar fus naar de amische giannig galax contraig wat tim giannig jiffer ekker zich en koderingje agus varútaun maar ha me a gianna ve agus do chuid again as a chlas ba sin spinning gros en ceascaor via canal has sin a gianna ve ach gefolle seach genielsen kerst so was sinnig ide in allhai sin a hi trip a va kujanach i a radio grosin fata cear agus gro corach ge hasin ga dhéanamh ra so ha chur íananig orm nach chéal guddas an cánig twinkle nó rút gannach a bhíag dulgaig leis a driplet ha seo. Tá me sé fiús as minion canas a locht as na glasíon a nudí is a bhá a nudí. Ba chur íananig orm nach ró program mar sin an éiad BBC Alapa a bheit dulgaig le Geinlí sagam poingen cànan farvil clown dal karan emerald le rutnaga in kopal gam gad groich immersion. So geinlí sagam a vil dunje se bi jálacher guddas immersion no. Maar van mis je clean gam gad sa glas wien se diedig aan de like ha mis mé ha nanig gros ddíach a dún gadas anmi chu minjálach twinkles sa bha ach ha isam vo vi in sasle leisach gadas an lichte is chénne go bhfuil uvoed ik teacher in Gaelic agus gaan mis smunig mi kerst seo an kuach an ddíach in a boonskolach artschool kuach gohuh maar program grammar ik differ iden ha gemaan leintinja. Ach, chanach gwn i haaste. Mis mynd i gyda sin fer yn y dwlita sy'n nach gyda ha stwhyn acyn ha cwrtaich gri grammar. Chan il stwhyn acyn yn brain jiffer cwsberen a ha cwrtaich gri grammar. Sial mae'r ha Delina chicas gbiol is an artschool is janw obair fiord fel o'ch sin. Ach, cho taichgal sy fiolge na bych stúhanige a bheit caiad na cúsparin a haidíanú i gníire sin seall a chuir de chug nó caidir lús ha mi fiocin i céinach Delina na cúsparin a victíanú agus bei mar éisiampler bei caiad na ddífar bíhan
maar de wist sin gelichterig, maar de wist sin skrivig, is ga feumar sa vír en os tuchanach in waar kajat cusper tuvistei bijolas ach chur cuideim ag nu naam ferstir choriking waar doelen nach don cloinn als sinna ha dhéoring. Differ stuchen mar sin. Ha achgan in Amerika tuas en was dat krechgig an de film boekie an Frankisch agus an de staatjen kujoch agus ha vige manner o na hun sure sa stuchen ak in je show zo'n film trebi an gadig. Tedick wie aflaat aan a-mhàin. Could you think the chat between Goodison? Dol gaiinech nu de mijn naam gaakmisje skal waar Ewan Stewart goelige studie George sin nes ganach me mor en je heb ik aan de honde me mis me krijg plan weg is aan die aan honnik me as gaat de heel mis ik er bullig in klie herfst cànan Shenasant agus mar a bhíh cuideim van tú muí ciúnsa na cànan ná cuideim van tú sta neafstach na cànan ach ach fi dúine seo. Bheit go ag silt ag an nám. Kerst. Gaan Neil. Immersion soche beste goed heen die hager na Goodison. Zo nu de haar kindje ze luchtjes na garlic en je laat de licht had gemaakt jealousach jigelag en sausage en opdracht en een dooi gemaakt worden. Is me gere ha yi gere zeg maar I mag het plannen geklees leer je se plannen zeg het vrij maar kan big agus plannen agus solution zeg het kan big an comas an nuair te hitcherin graim ein stuhan a bheith féim gaibh han je lísam an bí an comas goin jo cúne hiic sin far an bunig goine ra os sin gopur sein sa dú toki sin sin has sin gopur echtí no gepetí sláinte agus súnt agus ha briachas a sin ha fémi fémi na teacher an operi an vir vrige sin gus an tokat sin mar a hústem chanile dolka hokal tro os moes teacher a warker vrige heen is het cànan agus mar a han cànan a gope een big fuse en comas de teacher na vikra oké je ha jaar man ju am dol an of show agus a brain show ha de dol hokler fin cànan ha show Cammarata jev mi gunne stu hunna sin Jenne stu hunna ha aan Cammarata he Jack mar sin horse Jack en chekas gakum gan a flanne gakum mar Leslie macher agus Cammarata he Jackum loge gean if erstes na cloinn an de wie en saas an de leech de program marken beag a ha ri an tachgeríis is de curriculum agus an opera hat Gianna aanskach kusper go sé sé operwoorde ha sin han me gra geburgin sin hors var skeelpe maar a chier ach go sé ha sin ag bane roet is het geféim roet mór lenten gewean het to ag 3 bliana gois agus a hat soes go is het cean na hartskalig agus far an big an komst de hitcherin na skille nach gehéine gein je chuig mus tá het is het fiachin cànan na scholar in horste daar skilsoeren en hout je gra oké catch lorok mi sin catch feimi is het catch be fi sakem le kiens gewil na ha mitologien se heeft kerst is het hasin deriv sa deriv het deriv goin ulig sin a lorok soeren en ha karan random gaman an hasin dal an a burger in a Jew well coas a hannig een beachke ha sin agus Cammarata he Jackin a chlas a ha sin a lees an a sin burger en a cheal ri ri sin operakin agus mar a hasni gen erste a húf cànan agus kunje he Jackin kunje visit sin noch gerecht agus katchen be noch gerecht agus Cammarata he Jackin kele jan ri de burger in sin de hasni sa an de kusperille agus am mis vil an roet fémige wie kar an kaaltje an den dooi ach
chanan sa gyfle tîn bo frame cànan agus obair ag gach ire a bhige fricrig na teacherin, eolas na teacherin agus misneach na teacherin agus a mismíocha gan nuair sin go bige an cumas gaibh an nuair sin sinna chureinis na scolarin agus gúteach sin a bhí go féim sin ba bheachsa. Afla Shona, fi ag an húl has sin go meisle an apar seo has sin mócha le an nuair. Ach ha láh ag te agus de lína suas. Ma mu sé díach dul a hiile rút se có ní seo, agus a sin céile ras go unganication ag tem có ní an opera mhór leintineach míorhadach seo. Well, yeah, so I just fagin me sin a chéiste van me géri tína ras, ma agus sé ainolalas a han van tú vacum sa ach le system foghlaim in Alapa. Kimid a bhí sin a tors na lesacíon seo cúpul. A chan el físacham ach sin a chéiste van me hína géri good, yeah. Cína beachcin a hiice gúla duine sin. There you go. Hanil mi giri brin as le buin ile a hefel chorig a díle starlan a huf ma ha dunne giri a sirig frame a ha dal vo trigu secha er opblin diek sile vil chorig starlan a vi cruach rutigin gin charsin agus le mat board na gaelic vín se jo noch in chorig sin háiseigh na no dunnes minnig ge bige fémal. Isam le cíns go bige fémal cíns go bhfuil teacher an gaiéri agus bha an chorig le starlan as le cordin i gelta agus mar le at starlan an cuideach agus sin musta háisiigh mí ag an túl grís an nuair. Háisií cóiríon agus hánig frame ha mis minnig a charit me godánig de chuúr sa bí fiol a chréimh mar cin bíag ach bige uafasach má opper sin hostiir erst mis mé ha ceartú an mis mé gan bige imachí brin starlan mé agus go brin gaibh an brin réaltas mé agus sé ruút náisianta garíre bheit díir seo mis mé. Agus sé trí cádig a ha noch go ag gnáim seo ag clubíris há sin de Chile garás go cymryd a ní sin Jeffrey, cymryd a studing gwyn i fi gymsach i fan a raimsach agus glíthi sé rúta gyn i chorig cyn le bec yn y farach structure, frame up broch a hators teich agus a misnachig na luchchicas as an operach geheen. So ha corig ri gael ma hau hyn son sinna a horst hurt. Fed mynd i'r eich gra gwyn ha srys dy ffrim a acing ha plan a gramer acing agus cwydioch cwsbyrin a has na cànan cwsbyr cwydioch agus ha daflan a acing agus fi mir agor as yn dirach a tîn sŵs le géimichen gorach far yn byd a gynnu practice i'r instructor no a chànan a has yn son checkersgeif agus ha mi hw mochal mar a hil yn cànan lagir nuair a jagas iad a bhunscoil ha chuidearh ire an árscoil or ha na cwsbrin sin ula ann agus ha bhí stocha classican gálaigh cacha ach dá chorm san seachan so ha thu cuideamach an fáisisin ruútan cearsta ire a bhunscoil agus go tí sé díreach